গড়েশ্বৰ আঞ্চলিকৰ এই যিটো বাথৌৰ অধিৱেশন চলি আছে, মোক এটা যিটো ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা সভা তাত মাতিছিলে আৰু হিচাপে আহিছোঁ। ভালেই লাগিল। আজি বহুত ঠাণ্ডা কুঁৱলী, তথাপিও তাৰ মাজতে সকলো বাথৌ ভক্ত ৰাইজে গোটেই গড়েশ্বৰত একত্ৰিত হৈ ফালে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে আৰু এতিয়া বাকী তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীবিলাকো আছে। তো ভাল লাগে যেতিয়া আমাৰ সকলো সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আধ্যাত্মিক লাইনটোত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু উৎসৱ পাতোঁ, কাম কৰোঁ, চৰ্চা কৰোঁ। মানৱ জাতি, মানৱ ধৰ্ম, ঈশ্বৰৰ লীলা, ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি এই বিষয়ে যেতিয়া চৰ্চা হয়, তেতিয়া মানুহে অলপ হ'লেও নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি দিশ বিচাৰি পায়। গতিকে এইকাৰণে উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। सोर जोंनि गिदिरफ्रा सोर बेफोरखौ बुजिनो हायो आरो बेखौ जे जों अरायबो मान होनांगौ, सन्मान होनांगौ। गिदिरफोरनि बाथ्रा जाजेनदोंमोन, मावलायदोंमोन, जाफुंदोंमोन, खुलुमनायखौबो लाजिग्रा जोंनि गेजेराव दंमोन आरो जोंबो बेबायदिनो खुलुमनो हाया। मालाबा खुलुमबाबो इसोरनि अनजोबनानै बिथांनि जाबानो जाबाय आरो जोब्बाय। बिनाव इसोरखौ जोङो साबायखर बावनांगौ जोंनि जिउनि थाखाय। इसोरनाव जोङो बिनांगौ आरो बेबायदि जाहाथे जोंखौ लाखिबाय थायो। 20 बोसोरसोनि जुथुम्मा गणेश्वर बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसेयैनो बानजाय आफादनि जानानै नैबे फुंबिलिनि समाव सार बिथांखौ आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावहरबाय। लोगोसेयैनो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों जोंनि माइनाव आफादनि निउदा बसुमतारी गांसे मान बावनाय दे सार दे।